Makiaria mwena wa injinia Kinangofu, aikari na makiria kuru maugite kandi ya ugima wa mwiri ya SHA ni imwe mahatikite na njira nene kumana na gwikirirwo mihinga iria irabatara huthiri kuriha mwaka niguo imateithie. Haya twathie thibitari turainuka tutari athondeke. Haya tugathie cia thirikari ehe icea tukainuka murero turihe miaka migima riu taithuiri akuru ri tukirutako tukirutako riu twetereire gukua arorota ciao icio mararora makiriganirwo ni akuru na makiriganirwo ni ara mamathurire. Wagagu wigie thogora wa iguru wa githomo mwaka ukite onaguo onekete kuinamia ngoro ciao na ingi marauga ona thiguku ya Christmas mwaka uyu yaya kurura ta ngaita mecurania maria mari mbere yao. Tumezoea kudanganywa kwa birua, tunakuja tunapewa empty promises na mambo yenye hata ingine hata haijulikani, wanakuja kutuambilia mambo yenye hata hakuna. Ukiangalia kama saizi Wakenya tumefinyiliwa sana, mambo ya elimu, hospitali, hakuna kitu ambayo iko na mwelekeo. Mimi naomba Wakenya tuweze kushikana pamoja, tusichague mwanasiasa, tuangalie kiongozi. Juu shida yenye inatupata ni juu tunaangalia wanasiasa, tunakosa kuchagua viongozi. Ugu ithuĩ magitua matua mao, gutire handu matukuruhanagia na hatire mandu maturagia uria tungienda, na koguo nikio turahoya Ngai atuteithie tuone muteithiriria mutongoria wina maono maria mangitusukumira bururi witu wa Kenya hau mbere, na niwe Newton Kiditi uria turarikiriria kuona na gucuthiria maundu maria mega angirikia kurehera bururi witu wa Kenya. Maya mokite oriri thirikari iracukirwo gutua matua ma bata itegukuruhania kana guthikiriria Kenya ta wendia wa kambuni cia thirikari ta Kenya Pipeline na cia kambuni ya Safaricom. Tugathikiria kuga maenda tukota Singapore. Singapore ni bururi wina andu anini muno, ithuĩ gutu tumatigite na kindu milioni hakuhi 40. Andu acio mauga ati meke maundu ta mau ri megututeithia atia? Endu ona mareka uguo nigetha mahote guturia na mahote gutunina. Riu gakora thirikari ino ri ithuĩ mutongoria uri ngiuga tha icio ingienda ni mundu roka gututhikiriria wega na agatuhe maundu maria mena ma ina mana kihoto, tondu tari uri nitwerwo maundu maingi rora uhoro wa cukuru kwambiria Januari ri ona tutiramenya turorete naku ni urihire mwana cukuru urihe kila kindu icio ni irio kiu ni ki uniform ugaweci nginya kaigwa mutwe twakuguruka. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure.